ni metang itu channel si cukuli na bang vlog. Vlog di? Vlog kami ni kesana? Vlog kami Gunesh Sangho. Gunesh Sangho budi. Okay, finally nang lelo hotel lang sa di. Lelo ya entry gate lah pas lah. Oi, mana sih? Oh, Icam mana? lo incam. Oh, Icam mana? Lo Icam. Oh, Icam mana? lo incam. Bila ini hang lo ko. Incam puye nang si nang pu. Mana ni minakam ceklem mom se incam puye nang. Puri ye dah lah yo. Oh, lah se do thang thelo lai ge di. Lah ko entry gate men dam ko. Nang landun bomot. Lah hello yo. Pin ke arling same penangan doi ho. Lah sini same explore ambo penana paklang ko ya. Yo. Okay, finally bikin Gunesh Roman ketong chino. Sampai ketong lah kayo. Gote. Kadom aprangsi nalihan same kadom nili national ta langpik. Lapen national ta nili subscribe ta. Lasi nalihan nachetong opot excited lo lapen ningarong pik. Lapen fast ke ceng nahanang karju ke nali rong bang ko nanani. Ini lo senaro. Senaro. Ko amsi ka hello lang nang tum nali rong nang khan pakla thara. Hello re hello pine 5-6 kilometer di. Oh la se ya. Ni ngarong piano lang ya same ya cetong Oke, pini aku putot arju tulang lah Gunesh bulodin ang channel amen kede. Amala si ne nang teklong bom he. Afrang men sedame nang subscribe ta arjiting hoi lo. Sita ni isonalam nang panang karju di. Nang le mane video shooting dun ason si nang hanan tingalong na bende bilek le along video shooting dun mana. ni video shooting ni ni metang itu channel si cukuli na bang Vlog di? Vlog kami ni kesana? vlog kami Gunesh Sangho. Gunesh Sangho budi. Mane ni nang tik dam long hedi. Mane la video mane ka shooting film nang teklong ason si ni ba nang tin ko kaya lo kaching li lo ne bine he. Kaching li tu he. Ala somen ke Ronjit tiso budi. Chinglit break amala sini kan nang tin kok le. Amala sila sobut ha kasap so nang karju le thang thebo. La sia. Choro lo alang masame arju kono ni dia excited lo. Jonte foto same jotha me बताए lang no. Oi Yeah.
Lira